Mi smo učenici 3. razreda opće gimnazije u mješovitoj srednjoj školi Travnik. Tema koju smo mi izabrali za ovaj projekat jeste kodeks oblačenja u mješovitoj srednjoj školi Travnik. Mi smo ovo uzeli prvenstveno da riješimo problem o oblačenju u našoj školi, pa kasnije u svim ostalim srednjim školama i osnovnim. Parola odijelo ne čini čovjeka jeste tačna, ali odijelo dosta toga govori o čovjeku. U mnogim javnim ustanovama postoje pravila o oblačenju i mnoge javne ustanove su nepisani kodeks pretočili u pisani. U našu školu to nažalost nije slučaj, zbog toga se mi zalažemo da se uvede i kod nas pisani kodeks o oblačenju. Važno je napomenuti da pored učenika kodeks trebaju poštovati i primjenjivati i profesori i ostali zaposleni u školi, jer oni svojim ličnim primjerom ukazuju na to ko je odgovoran za rješavanje problema. Zahvaljujući anketi koju smo sproveli u našoj školi, na pitanje jesu li učenici upoznati sa nepisanim pravilom škole, imamo dosta razlika. U prvom razredu 32% je samo upoznato, a ostalo nije. Najviše su upoznati učenici 3. i 4. razreda, što je naravno i očekivano. Kodeks u cijeloj općini ili kantonu je veći problem koji se može riješiti ako počnemo od naše zajednice, tačnije škole. Pojedine osobe se pridržavaju nepisanog pravila po svojim moralnim i etničkim načelima, također isto tako je bitan i kućni odgoj. Kodeksom bi trebao biti predviđen poslovno ležerni stil odijevanja. Drugi korak su mjere alternativne politike. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnosi na ostvarivanje mjerodavnosti kantona u oblasti gore navedenih. Iako se odjel za obrazovanje bavi strategijama, zakonima i propisima iz područja obrazovanja i odgoja, ali i ostalih akata vezanih za odgoj i obrazovanje, iz priloženog možemo vidjeti da niti jedan zakonski ili podzakonski akt koji se odnosi na školstvo Srednjobosanskog kantona ne tretira ovu problematiku. Ono što je negativno kada uzmemo u obzir da nemamo zvaničnu javnu politiku koja tretira ovaj problem je zapravo što ostavlja mogućnost školama da zasebno sprovode mjere, kao što su uvođenje pisanog kodeksa oblačenja koji će biti obavezujući za sve učenike i cjelokupno osoblje škole, ili uvođenje uniformi, što su naše alternativne mjere o kojima ćemo govoriti u narednom koraku. S obzirom da je školstvo u nadležnosti kantona, bilo bi pozitivno da kanton propisom obaveže poštivanje odgovarajućeg kodeksa oblačenja, što je zapravo naš cilj. Kao primjer možemo uzeti Elči Ibrahim Pašinu medresu u Travniku, koja je na našem kantonu jedina samovoljno uvela nošenje uniforme. Primjer nam je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, koja je 2019. godine donijela etički kodeks za sve radnike i učenike, ali naravno da taj kodeks ne podrazumijeva samo pravilo oblačenja, već i ponašanja. Također, javna ustanova Osnovna škola Osman Nakaš, Sarajevo, je na prijedlog nastavničkog vijeća donijelo pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom u koji se uključuje kodeks oblačenja. Informacije o postojećim mjerama u ustanovama, što smo uzeli kao primjer, imamo dostavljeno u našoj dokumentaciji. Kao dvije mjere alternativne politike za rješavanje ovakvog problema, naš razred smatra adekvatnim uvođenje pisanog kodeksa oblačenja, koji je obavezujući za sve učenike, ali i cjelokupno osoblje škole i školske uniforme. Kodeksom oblačenja utvrđuju se opća pravila i principi oblačenja koja su u skladu sa moralnim, etičkim i profesionalnim normama te opšte prihvaćenim civilizacijskim vrijednostima. Cilj donošenja pisanog kodeksa oblačenja je normiranje prihvatljivog načina oblačenja učenika i školskog osoblja koji će dostojno prezentovati školu kao mjesto odgajanja budućih nosilaca društvenih aktivnosti. Nešto više o našim mjerama alternativne politike, njihovim prednostima, ali i manama, način na koji bismo mi riješili ovaj problem saznaćemo u narednom koraku.
Sljedeći korak je politika razreda. Kao što je već rečeno, kao dvije mjere alternativne politike za rješavanje ovakvog problema, naš razred smatra adekvatnim uvođenje pisanog kodeksa oblačenja ili uvođenje uniformi. Ono što su prednosti pisanog kodeksa oblačenja je suzbijanje neugodnosti, prikaz poštivanja uprave, povezivanje bontona sa pravilom i načinom oblačenja, razlike oblačenja u slobodno vrijeme u javnoj ustanovi, praćenje trendova do granice uobičajenih za obrazovnu ustanovu. Po tom pitanju izvršili smo anketu. Na pitanje da li smatrate da je potreban kodeks oblačenja na našoj školi, nešto više od 2/3, to je 67,22% učenika, smatra da je potreban kodeks oblačenja na našoj školi, dok ostalih 32,76% učenika odgovorilo je negativno, jer smatraju da se time ograničavaju potrebe pojedinca za većom slobodom u vlastitom izražavanju. Kao što je već rečeno, naša druga mjera alternativne politike je uvođenje uniformi. Alternativa broj 2, to jest uvođenje uniformi, ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti uvođenja uniformi su umanjuje zlostavljanje i zadirkivanje na osnovu materijalnog statusa, lakša identifikacija osoba koje ne pohađaju školu, manja krađa ličnih stvari, ličnost na prvom mjestu, a ne status. A nedostaci uvođenja uniformi su umanjena individualnost, dodatni troškovi za porodicu sa više školaraca i protivljenje demokratskim načelima. Na pitanje da li je rješenje problema uvođenje uniformi u škole, iz priloženog grafikona vidljivo je da 62% učenika odgovorilo je negativno, a 38% potvrdno. Među učenicima koji su prihvatili je najviše prvih razreda, sveukupno 45%, a ostali razredi, to jest drugi, treći i četvrti razredi, su u približnim postocima 65% odbacili tu mogućnost. Očekivano je bilo da ćemo imati oponente i pobornike za realizaciju kodeksa kao jednim od alternativa. Međutim, mislimo da je odobravanje većeg broja učenika dobar razlog za sprovođenje našeg kodeksa. A kako taj kodeks treba da izgleda, reći ću vam u nastavku. Odjeća za školu treba da je u skladu s pravilima pristojnog školskog odijevanja. Kod učenica ili učenika ne mogu biti gola leđa, ramena, poprsje i stomak. Odjeća ne smije biti prozirna, dužina ženske suknje ne smije biti kraća od 2 cm iznad koljena, učenici treba da nosi hlače pristojne dužine, nikako kratke hlače, bermude i sl. Učenice trebaju izbjegavati napadan nakit i upadljivu šminku. Diskretan nakit, to je slančić ili prstjen, se smatra ličnim stilom, ali škola ne snosi odgovornost za njihov eventualni nestanak. Učenici su obavezni da imaju čistu i urednu odjeću. Zajednički smo donijeli odluku da najadekvatnija alternativa za našu školu je uvođenje pisanog kodeksa oblačenja, te sprovođenje istog. S obzirom na prikaz u drugom dijelu portofolija, jedino takva politika se efikasno i jeftino može sprovesti u našoj školi. Dakle, što se tiče četvrtog koraka, kroz razgovor sa direktorom, anketama, ali i istraživanje na internetu, došli smo do sljedećeg zaključka. Najbolji način za uvođenje pisanog kodeksa u školama je pomoću vijeća učenika, roditelja i naravno nastavničkog vijeća. Kao ta, nazovimo ih odbora u školi, oni mogu složiti konačni pisani kodeks. Taj kodeks bi učenicima bio prenesen putem pismenih i usmenih oglasa. Od gospodina direktora škole tako da po njegovom mišljenju uniforme nisu najbolje rješenje. Mi se slažemo sa tim mišljenjem. Uvođenje uniformi bi nas vraćalo u starije, konzervativnije sisteme za koje nećemo govoriti da li su bolji ili gori. Pravila poput zabranjeno nošenje prozirne odjeće ili nošenja piercinga bi nas obeškuli. Profesore, administrativne radnike i pomoćne radnike.
Naravno, nikom se ne oduzima pravo da se uljepša i sredi za školu, već pokušavamo onemogućiti napad na odjeću koja nije primjerna za jednu obrazovnu ustanovu. Postavlja se pitanje što nam garantuje da će pravila navedena u kodeksu. Na to pitanje, nažalost, ne možemo dati potpun odgovor zbog individualnosti svakog učenika. Ali bismo svakako već navedenim oglasima skrenuli pažnju na sankcije u slučaju kršenja kodeksa. Sankcije za učenike bi u početku bili razgovor sa pedagogom školi, upravom i roditeljima. Na taj način bi učenicima bilo jasno da je to jedan ozbiljan kodeks. U slučaju daljeg kršenja pravila nastupile bi odgojno-disciplinske mjere, vladanje, razgovor sa razrednim starješinom, ukor. I isto tako, zahvaljujući informacijama koje smo skupili od direktora školi, saznali smo nešto o sankcijama za profesore. U suštini mi tu ne možemo ništa jer direktor je spomenuo nešto poput, citiram, novčane kazni, ali to bilo previše po našem mišljenju. Osnova za početak uvođenja kodeksa bi bila rasprava na vijeću učenika. To bi smo ostvarili pomoću naših učenika, na kraju to proširi dalje. Kao što smo već rekli, na vijeće roditelja i nastavničko vijeće. Oni bi upotpunili kodeks čije smo osnovne stavke stavili u kodeks. I važno je navesti da smo mi već počeli sa realizacijom ovog projekta prije nego što nas je zadesila ova situacija. Izradili smo promotivne letke. I hvala vam na pažnji. Nadam se da ćemo pobjedom imati još učenje kodeksa u našim školama.